Angibulise sihlobo sami esithandekayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kuphi nalapho ukhona. Umkhuleko wami nje ukuthi siyibonge inkosi ngokusigcina unyaka ushenga sekupheleni. Mhlambe nalenkinga ebikhona kulonyaka ye-COVID-19 ngonyaka ozayo izobe idedile. Amathemba ethu lawo esinawo uma kungenzeka ngempela idede ima ngaqhubekanga le new normal esesinayo. Uma kuqhubekileke esizovuma ngoba singabe inkosi ebuhleni nasebubini. Hlobo sami sayivala manje ikota ka-2020 yesithathu siqala eyesine neyokugcina kulonyaka. Isifundo sethu sithi inyathelo ekukholweni indimana yekhanda abaseFilipi besibili isahluko ke ngesesi Philip 2 verse 5 kuya ku7 lapho sitshelwa khona ukuthi ingqondo okumele ibe kithi lena ekhona kuJesu Kristu owathi esimeni sobuNkulunkulu kwangathi kuyinto yokuphanga kuba kanguNkulunkulu kodwa wazehlisa ethabatha isimo sengceko. Ilonto esiyitholayo ke la ukuthi lo mqondo wakhe mawube khona nakuthina. Ngaphambi esiqhubeke isifundo sethu sisiza ukuthi sithini nokuthi sisifundisa ini ngegxathu ekukholweni. Ake siqale ke inkonzo yethu yesifundo ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini siza kuwe ngomkhuleko sicela kuba isibuso sakho sokufunda nokuzwa lamazwi sihlale phezulu kwethu sonke thina isifundile sezwe sakugcina kulotshwe kule ncwadi. Sicela ke igama lakho kusibusise ikota seyiphela uqala enye phinde ube nathi. Sicela nje ukubonga nangokungena ku-level 1 sizokhonzeka ey'nkonzweni iba nathi babolungileyo leyo ndawo yokukhonza kulabo osokubavumela ibe enhle ibaphephe kulabo kakabavumeli ubaphe ukukhula baye phambili still ngokuthi siyakhuleka manje kuzobe phakade. Amen. Alright ke siyaqaphela ke ukuthi uJesu ihlobo zami weza emhlabeni wokuhlupheka nokufa ngenhloso nje eyodwa ukuze ambule uyise ukuthi uyise uluthando nokuthi abonise uthando athande ngalo abantu uma ehlenga abantu bonke. Ayikho ke enye indlela yokuqonda ubukhulu beyilingo nokubiza kwazo ngaphandle kuba sisime kanye nomsindisi wethu phambi kwesobukhosi isihlalo sikaNkulunkulu. Lapho ke enkazimulweni sesiyokwazi ukubuka ukuthi ekhaya lethu laphakade sibone ukuthi ngempela kwakunjani sikhumbula yonke into uJesu ayishiyayo ngenxa yethu. Sibone nathi ukuthi uJesu washiya ezulwini kwazothabatha ingozi yokuba naye ngahle ahluleke ngoba phela nawe umuntu ngokuphelele. Kuyacaca ke futhi ukuthi ngaleso sikhathi siyolahlela ey'nyaweni zakhe imiqhele yethu siphakamise amaphimbo ngengoma zilifanele iwundlu elahlatshwa kwamukelwa amandla nengcebo nokuhlakanipha namandla nokuhlonishwa nodumo nesibusiso. Sesibuyela ke kuSamuel 5 verse 15 sinika lawo magama ngesikhumbuzo ka-Ellen G. White kwincwadi igama lawo lithi Desire of Ages page 131. Khona ke engikufumaneleyo la ukuthi iphathi kaJesu iyavela ukuthi washiya izulu ukuze thina solo ukusindiswa. Nathi ke eyethu iphathi kufuneka ke sikwazi ukusidela ngoba ukusidela ngenxa yosindiso into engaphezulu kwako konke okunye ekusabeleni kwethu kulokho kusihola kwakhe uJesu Kristu kanye nokumukela imiyalo yakhe nokuyihlanganisa naye ekufinyeleleni kwabanye abantu ngendaba zombuso lokho kubiza ukuthi sizinikele kwathina. Ukuzinikela futhi lokho kungeke kuqhathaniswe nokwakhe nenkonzo yakhe yokuzuzela abantu kuye ngokuphakama ngokholo. Kuyacaca ukuthi nathi ake sishiye indawo zethu ezikahle ezijwayelekile singene emanzini angajwayele uba singene kuwona noma siqale into esingayijwayele njengokuvangela nje asikujwayelanga kodwa siqale sibone ukuthi ngeke noNkulunkulu asilekelele. Kulezi ikhathi ke eziningi inkosi yethu ibiza ukuba sizidele ukuba size kuyo sizonikela konke esinakho ngenxa yenjabulo enkulu. Injabulo enkulu etholakala kuphi? Ekumsebenzeleni uNkulunkulu. Asidele okunye
uba sijabulele kumsebenzela uNkulunkulu. Kukhona ke isigaba la esikhuluma khona ke ngokuthi uJesu Kristu unothando olunokuzinikela ngokwakhe. Lapha ke sitholile nje ukuthi ukufuza uJesu Kristu kuyona inhloso esimele siyifune sonke kulesi sikhathi sisebenze njengaye. Siphinde futhi sikubuke njengethuba elihle kuba kube isibusiso ukuba sifundise abantu ngenkosi noma sifundise njengayo inkosi, sizidele kho konke okunye ukuze sikwazi ukuba sithole okungale kwalokho umbuso kaNkulunkulu osezulwini okuyiwona esingeke siqhathanisela lutho uma ngabe siyidela ngenxa yawo. Umpostoli uPawulu uyasikhuthaza ke ukuba sigcine ingqondo yayikhona kuJesu Kristu ihlezi kithina, le ngqondo isihola kuba sibuza umbuzo omkhulu othi ingqondo ngempela uJesu abe enayo enjani ingqondo kaJesu Kristu na? Yini eyabe imbusa ekwenzeni kwakhe? Sithini thina ngokucabanga kwakhe njengoba ecabanga kodwa futhi ebe ewumuntu. Nawo ke leyo ndawana kaPhilip chapter 2 5-11 la sithola khona ukuthi uJesu Kristu wayengumsindisi onokuzidela, ongenabo ubugovu, owakwazi ukuthi ngempela angathi uNkulunkulu kodwa azibize ngomuntu ngesikhathi vele ewumuntu, nakuba wabe kodwa kahle kahle ewuNkulunkulu. Waxila kulokho ayekuzwele okuzele okuyisiphambano ukuba kusona afele umuntu eyithobile. uNkulunkulu ke wasemphakamisake kakhulu ukuba phakameke phezu kwamagama ke onke. Ngakho ke okubalulekileyo la ukuthi uma sizozehlisa thina uyasiphakamisa uNkulunkulu ngendlela yakhe enhle nemangalisayo. Lapha nje into engiyitholayo ngithola ukuthi ESDA Bible Commentary Desire of Ages 530, iBible Commentary volume 7 page 154, kunalamazwi nje esiwatholayo lapha ukuthi le verse lapha kuPhilip 2 verse 6 uma ichazwa ngesiGriki umorphe, okuchaza ukuthi yinto njengoba injalo noma elingana nayo ngesisindo. Leyo nto ke sithola lapha kuJesu Kristu wakwazi ukuthi ke ukulekana noyisa kubekele eceleni ngenxa yokuba nalento yokuzehlisa njengoba sesikhulumile ngaye ngaphambili. uPawulu uyagcizelela ke futhi ukuthi uJesu Kristu wakwazi ukuba akukhethe yena volunteer ukuba abe umuntu noma abe isimo somuntu elapha emhlabeni. Uma mfunda uPhilip 2 verse 7 uyabona ukuthi konke emangalisayo lapho uJesu Kristu washiya iphakade azophila isikhathi eyishaya into engelutho. Lokhu ke kuyathelekisa kakhulu ngoba abaningi njengabantu bahluleka kuyishaya into engelutho ngenxa yobukhulu bokumazi uNkulunkulu. Lapha ke uJesu Kristu ngokucacile wazigeqa, he emptied himself or emptied himself, wayigeqa kokuphamanayo namathuba ayenawo, wazigeqa wona, wathabatha isimo sobuntu, kwaba ingceku ngoba ethanda ukuba sindise sonke isintu esikhona emhlabeni ngokuba ayokufa phela esiphambanweni. Ilento ke sitholayo lapha ebalekile ukuthi ngakho ke njengoba ngolethu usindiso ngenxa yomhlatshelo omkhulu kangaka inkosi yethu esenzele wona, asicabange ke namanje ngalomhlatshelo nangolayo uthando, siyilandele, sivume ukuthi umoya engcwele asigeqe nathi akhiphe konke ukuze sikwazi ukusebenza sezela inkosi engekho umina kithina. Sumele umoya engcwele njengoba sengichazile enze njalo uba thina silahleke kuze kuphakame yena uJesu Kristu. Ngakho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu uJesu Kristu kunako konke, Philip 2 verse 9, ngenxa yokuthi wayezehlisile. Umgomo esiubambayo lapho uma siqhubekela phambili wothi uma sifuna ukuphakama naye uNkulunkulu esiphakamisa, asiyikhohlwe, asizehlise, sishone ezansi, asiphakamiseke uNkulunkulu ngoba siyithobile. Mhlambe asekuthathela ngaphezulu ukuthi uJesu Kristu ukushiya ubukhazikhazi bezulu ezemhlabeni wokufa nokuhlupheka nokulingwa kuwumnikelo omkhulu, kodwa lo mnikelo omkhulu ungenxa yesintu
okufanele sisindiswe. Ngakho-ke uma inkosi yamakhosi yenze kanjena, umlayezo esiwutholayo uthi nathi masifuze kuJesu sizidele njengaye ukuze sikwazi ukuphila impilo enhle nengcwele njengaye. Njengoba-ke sizidela sithabatha impilo yokuyidela bazalwane njengoJesu, kusemqoka-ke ukuthi sife nathi in terms of uself, umina, ukuze phela uKristu aphile kithi, sikwazi ukuhamba-ke sikuye naye futhi uJesu Kristu ekithi. Khona-ke ubizo lokuzibophezela lapha sithola nje ukuthi umuntu ngokwakhe ubizelwe ukuba kuNkulunkulu ayibophezele ukumsebenzela, njengoba nami ngaqala ngimusha ngenze njalo namanje ngisenza, nawe futhi ungafunda okuthile kimi njengoba nami ngafunda kwabanye, nawe ufundise abanye ukuthi umuntu uyayidela uma efuna ukukhonza uNkulunkulu. Kulo mhlaba-ke siphila kuwona bazalwane, njengoba sengishilo ngaphambili, uJesu wadela izulu wazohlupheka ukuze ngokuhlupheka kwakhe thina sithole umbuso obungesona owethu, obungowakhe, lapho ithabatha ukuhlupheka okwabe kungokwethu. uPeter-ke benoJohane abantu babehlala laphana eGalile njengendawo yakubo, babonakala bezobizwa bekade beyidobela ofishi, bayasondela-ke manje uJesu mebabiza beza kuye, ubanikeza-ke umsebenzi omkhulu ukuthi bazoba ngamadobi babantu, uMateyu 4:18-20. And sibona futhi lapha ukuthi uJesu Kristu uma ebabiza bese benakho ukwazi ukuthile ngaye, kodwa bekazinikeli kuyena, kodwa mangabe sebebizwa ukuthi abamlandele basukuma ngokusheshsha, bashiya phansi konke beza kuJesu Kristu bazomkhonza noma bazomsebenzela. Lapha-ke emavangelini kaJohane kakhulukazi kuyavela ukuthi kwasekukhona okuthile abasebekwazi ngoJesu mhlawumbe ngaphe konyaka ngokwesikhathi. Ngakho-ke into eyisasele bazinikele kuye, kodwa manje basebemuzwa ebabizwa bakuthola ukuthi khona into enkulu ababizela yona, beza kuyena besondela-ke kuye nasemazwini akhe nasekwenzeni kwakhe, uba bazokhuluma usokwakhe benzise okwakhe njengoba naye wayebabizile-ke uJesu Kristu. Kuyavela ukuthi bezwa okuthile ukuthi ngokubizwa kwabo khona into enkulu engale ade beyenza ababizelwe yona. Kuthiwa lapha-ke wena akusho ukuthi shiya umsebenzi owenzayo kusahambe noJesu, kodwa kulo msebenzi owenzayo ungawushiyanga unjalo, iba ufakazi kaJesu, kukhulume kuzwakale ukuthi lo Jesu Kristu uyafuna ukuthi abanye abantu bazi ngaye. Sibona-ke le ndawana ibonakala beshiya konke abakwenzayo abantwana bakaNkulunkulu beba ngabafundi bakaJesu Kristu, okuyinto nathi okumele siyenze lesi sikhathi sanamhlanje. Uma siqhubeka nendaba yethu-ke siyathola ukuthi ukhona omunye lapha ubaba okuthiwa uPawuli igama lakhe, naye owaba yisitsha esikhethiweyo. Siyathola ukuthi uPawuli unamava amabili. Awokuqala ngaphambi kokuthi aguquke, awesibili uma esephendukile. Awokuqala wayengumhluphi nje ehlupha ibandla kaNkulunkulu, kodwa mesephendukile usengumshumayeli wezwi kaNkulunkulu, naye usehluphekela lelizwi abe enza okunye ngakho ngaphambili. Kuyavela-ke kodwa ukuthi into efika imangalise nje engithinte kakhulu esifundweni sethu ukuthi uJesu Kristu wayekhetha abantu ongacabangeki ukuthi engabakhetha kuba bashumayele ngaye. Abantu athi bephethwe ngamadimoni mama waseSamaria, abanye babezwa ukuthi bathengisa ngemzimba, abanye babezwa ukuthi baqoqa intela kule ndawo behlala kuyona, kodwa bonke babizwa kwaqala inhliziyo yabo ngenjabulo yokumazi nokuthi bafune ukuxoxa ngendaba yakhe kwabanye abantu. Ngakho-ke ngifuna ukusho ukuthi-ke le ndaba babeyikhuluma bengakhathali ukuyixoxa, nathi bebabaza uJesu abenzele khona, nathi futhi kufanele sifuze bona, singadinwa ukuba silokhu sikhulume njalo, singathuli ngendaba kabani, ngendaba kaJesu. Incwadi yezenzo 28:31 noTimothy wesibili sahluko 4:5 kuya ku-11 siyathola ukuthi thina nje esikufunda kuPawuli kakhulukazi ukuthi washumayela, wafundisa ngezwi kaNkulunkulu,
futhi lokho kwenza ngesibindi engesabi and nathi ke singafunda ukuthile kuye kulapho esimene sinjengaleso lapho ayekhona uPaul wakwazi ukuthi angathuli kodwa enze bezwe abangekude naye lelizwi kaNkuluNkulu kodwa kuTimothy yena ukhuluma ukuthi ke uselwile ukula okuhle walihamba ibanga waliqeda wayifeza inkonzo abekeleyo ngamanye amagama walugcina ukholo lokho ke kusho ukuthi ke nathi asibe ngabakhethiwe uba sishubele ivangeli sisaphila kuze kube kufika khona ekufeni ngakho ke inguquko ehlela uPaul ngeke mhlambe sonke sibe nesimo esinjengaso kodwa nje kubalekuleyo ukuthi wonke umuntu engakwazi ukuhlala ethembekile kuNkulunkulu noma esehluphekweni sinikeziweke lapha boqala baseKorinti lapha esahloko 11:25-30 ngehlupheko uPaul abhekana nazo eshawa imvimbo e-30 ikhathi ezisihlanu efelwa umkhumbi elwandle ehlupheka esesiphakathi kwabantu esehlane ehlupheka nangezinduku bembhonya kuwo konke lokho waqhubeka ethembekile ngoba wayemazi akhola nguye umlayezo uthi nathi masishumela ngayo uNkulunkulu akuziba usweet konke zonke izikhathi khona ikhathi ezoba zizinselelo kodwa singapheli umoya lapha ke uthando ke lu nezinto zalo ezizimfuno zalo okokuqala nje liyasiqhubezela uthando 2 Corinthians chapter 5:14 ubuKristu inkonzo yothando kakhulukazi lapho sikwazi khona ukuthi ngokusindiswa kwethu nathi sithande babasindiswe nabanye ngenxa kwalesiqobo sesindisiwe lokho sikwenza ngothando sishumayeza abanye ngoba sesinikele ezidip impilo yokuqala kuyena ngalo bandla uthando uthi uPetro ke simthola evuma inkosi ikhathe ezintathu inkosi bese imnikeza umlayezo evuma ukuthi uyayithanda inkosi imnika umlayezo ukuthi ke maka ondle ukuqala amawundlu ayo bese bakhona ngokudlwa kwezimvu zayo inkosi njengoba iyabe isithola indoda eUPetro uguquka kulokho kuphika eyabe kwenzile ikhathi ezintathu uthando ke lu isenzo esingesasezulwini aluthule uthando lweqiniso alona umuzwa lungaphezulu komqondo omnandi nomuhle kodwa libandakanya ukuyibophezela uthando lesiqhubezela kuba senze lusinika futhi kuba sifinyelele kwabanye abantu abalahlekileyo nabadingayo nabantulayo sikwazi ukukhuluma nabo ngendaba ezilungileyo nezethemba njengoba nomphosoli uPetro naye siyambona bazalwane ukuthi wanikwa nje basengishilo umlayezo ukuthi makondle amawundlu kaNkulunkulu ongaba abantu abasebasha ekholweni noma abancane ngeminyaka bese kuba ukondla ke izimvu laba bamalunga vele amadala futhi asebekhulile sekukholweni ngakho ke lokhu kuthiwa ke kwabe kungumyalo kuphinde futhi kube isiqiniseko esiduduzayo sokuthi uPetro uyamukeleka uNkulunkulu mamukela isibili ukuba ngaye ngaphinda asebenze umsebenzi usabeleke uPetro uthando lakhe umsindisi naye futhi uPaul bangaba namahloni ngoJesu Kristu noma sebeboshwa baqhubeka nokushumayela ngaye abamaziyo iphuzu nami nawe masingapheli amandla ezimeni ezinzima kodwa asibe nethemba nokumethemba uNkulunkulu nokuqonda ukuthi nathi ngomsa wakhe singakwazi ukuba sisebenze kanjalo uPetro ke okufike kube isimanga ngaye ukuthi even ukufa kwakhe nje watshelwa ukuthi uzofa kanjani yonke into ebizomehlela wabikelwa ngayo uJesu Kristu zanga akufihle konke lokho thina ke mhlawumbe ngeke sazi ukuthi sofa kanjani noma soyifela nje ngokugula noma ngengozi noma sofela ukholo sibulawo kodwa kusemqondo ukuthi sithembeke kuNkulunkulu ezimeni zonke ezibukhuni nezilula uma ngabe khona ezilula esingadlula kuzona empilweni ngithanda kakhulu ke la ukusho ukuthi nathi ihlobo zami inkosi ayisixolele ngamaphutha okungakhulumi ngayo nongayinikele okwanele sikwazi ukusukuma sizinikele ukuze kwaNkulunkulu umsebenzi sikwazi ukuqhubha ngokufanelekile ngoba umsezoqhutshwa lo bathandekayo okumele kanjani uqhutshwe ukuze ukwazi ukufinyelela ebantwini bonke eindaweni zonke kodwa kakhulukazi ukuyibophezela ilento esiyitholayo nokuqhwetshwa nokuqhutshwa uthando
likaNkulunkulu ukuba sisebenze ngamandla lawo esiwanikeziweyo ngoba nesikhathi esisele sisaphila asazi ngakanani nesisele ngaphambi inkosi ibuye asaziwamuna. Ngakho-ke konke esingakwenza masikwenze ngamandla ethu konke esingakwenza sikwenza ngamandla ethu onke. Ake sibheke-ke sesiyaka sekugcineni ukuzibophezela kothando. Lapha sithola-ke ukubiza kobupostoli njengoba sengishilo-ke ukuthi uJesu Kristu wafela thina nathi akube kuhle ukuba sifele yena. uPetro-ke watshelwa ngokuthi uzofaka kanjani kodwa zengaphele amandla kulokho walungiselela ukuthi makufika lokho la iphela khona impilo yakhe iphele impela elungiselele. Wafa uPetro efela uNkulunkulu engumbulawa wokholo ebethelwa esiphambanweni belule izandla zakhe engakuthandi lokho kodwa kwakumele ukuthi kwenzeke ngoba kanti kwakuyisimo esasibekezele ukuthi Jesu Kristu ngaphambili. Kuyithuba-ke bakithi kuba umuntu ayizeyifele inkosi kunokuba ayidele noma ayilahle inkosi. Ukuzinikela kuhle kakhulu njengoba noPetro umpostoli wethu enza. Ngakho-ke ngicela ukuthi siqaphele-ke nathi ukuthi uma sizomkhonza uNkulunkulu angabi khonto eyisiphazamiso, masizibandakanye nasekuzinikeleni, sibe ngabantu abanezenzo neqiniso. Uma ngabe senza umsebenzi kaNkulunkulu singenzi nje kodwa sithande futhi nabazalwane, sizidele sizinikele nangenxa yabo abazalwane. Yilo ndawana-ke esiyitholayo-ke. Ngakho-ke konke okuwumhlatshelo noma ukuzinikela esingakwenza thina kukuyibekela ngenkathi ezayo ukuphila nomklomelo omkhulu esiubekelweyo, injabulo engeke yachazeka esiyokuyiphatha ngesandla ngenxa yoba besizinikele kuNkulunkulu ekugcineni. Okwethu-ke masingabambi lutho kodwa dedele wonke amandla esinawo ukuba-ke kufeze icebo likaNkulunkulu ngokuphila kwethu okuba nenjabulo enkulu ekugcineni. uJohn 13:17 siyatshelwa ukuthi uJesu Kristu lapha-ke uma nizazi lezinto lezi nibusekile uma nizenza. Lokho esikwaziyo ukuthi sifanele sishumayele akukhona nje ukwazi kuphela kumele sigijime ngakho kodwa asibe ngabantu abazokwenza lokhu ukuze uNkulunkulu asilekelele. Ngithanda-ke ukuyiqoqa-ke inkulumo ekugcineni ukuthi umcabango oyaphambili la uyasitshela ukuthi labo bantu abangaboni kahle ngokamoya baba nendlela zabo ukuthi ngazo benze umsebenzi kaNkulunkulu. Ikhathe eziningi ake ngibekela too often it in the past this has not been done. Plans have been not nayindawana engathi ngishile lapha yana kuthiwa-ke those who have the spiritual oversight of the church should devise ways and means by which an opportunity may be given to every member of the church. So lapho bengihumushe kabi. Abaholi abahola ibandla kufanelekile ukuthi baqhamuke namasu okunikeza amalunga onke ukuba enze okuthile enzela inkosi noma enzela uNkulunkulu. Uthi lapha umfundisi uMcFinley ikhathe eziningi lokhu ibandla alikwenzi. Ngakho-ke alibonakali futhi nabantu abazosebenza oba alibaniki ithuba lokubakhuthaza ibandla ukuthi bayosebenza. Kodwa-ke inkosi yami akubi kakhulu siyazama. Bayazama befundisi abadala nabo bezovangela nonsumpa nabanye. Into nje esasela ngazi nami ukuthi inganqamuka kanjani khona ukusaba nokunqena ikhathe eziningi nokuqala bangaqalwa kuba khona inkinga. Njengabaholi-ke bebandla-ke ake sibe ngabantu abahlakaniphile abazokwazi ukuthi sikhuthaze ibandla ukuba nalo lihlakaniphe njengathi sihambe sonke sisebenza. Okukhulu kakhulu ukuhlela umsebenzi kanye nokubeka ezingeni lokuthi ufinyelele kubantu ababangani kanye futhi nomakhelwane. Lokwenziwa nje amalunga not kuphela isifundisi. uNkulunkulu ufuna ukuqeda umsebenzi wakhe emhlabeni. Uyoqeda kanjani? Ngeke uqede uma amalunga akhona ebandleni engakakwazi ukubambisana nabefundisi
ukuba lo msebenzi wenziwe njengoba ke uMama White lokho ekubeka lokho ekukhuthaza uSensokelo Zoni bazalwane umsebenzi osemqoka okufuneka siwenze sonke sikuthwala emqondweni lokhu ukuthi impilo yethu nayo yayikade ilahlekile sayatholwa nathi asitholeke futhi abanye ukuze nabo basindisweke lo mzuzwana esinawo mfushane masuphangise siwusebenzise masishane ukuze sigijime kuzo wonke amakhona omhlaba sishumayela ivangeli singasilahli isikhathi kodwa yonke imizuzu esiyitholayo isagolide kuba ngayo singanikela umsebenzi omuhle kaNkulunkulu wokuhambisa iviki uNkulunkulu ufuna ke abantu abazodozeleka kuye ngomsa wakhe bese bethembeka babe izisebenzi ezithembekile ensimini ilokho uNkulunkulu akufunayo ukuba kwenzeke ngifuna ukusho nje kafushane sengicaphuna ke uMama White lapha Testimonies for the Church volume 9 page 116 and 117 uthi ke emabandleni onke khona amakhono okufanele asebenziseke ngendlela efanele ukuthuthukisa lo msebenzi kaNkulunkulu omkhulu kangaka uthi ke lokho kudingekile ukuze kokhuliswe amabandla amalunga abeyisebenzi ezinhle ngalamakhono anawo nokuba sibe abantu abafundisekile ukwasebenzisa ngenxa yokuba inkosi yethu uqobo isifundisa ngithanda nje ukubheka imibuzo yona mningi kodwa mhlawumbe uthatha owodwa umbuzo owodwa uthi ke imuphi umcabango onqangi uDade White awushoyo la onomphumela ongaba muhle ekufakazeni komuntu ngamunye ngicabanga ukuthi uma umuntu engafundiseka ngendlela efanele azi lekhono analo bese esebenza eyakubangani bakhe nomunye kubangani bakhe nomunye kumakhelwane bakhe ukhona umphumela esizobona egcineni bazotholakala abantu besindiswa babuye bazohlangana nathi emsebenzini kaNkulunkulu bala kaNkulunkulu kukhona futhi okunye ke la uthi how is genuine love always manifested bakithi leqiniso kuthando luvezwa ngokusidela ngenxa yabanye abantu yilento ke ebalekile engiyifumana just like ukuthi uyenzile uthando ke luyisimo nje lolo lufuna nokuthi nje umuntu agcine sekubukwa yena kuphakame yena kunokuphakamisa ke uJesu sesigcina ke ithi ke think about your answer to the question at the end of Sunday study about what you have sacrificed for Christ lo mbuzo bengakubuza ngeqhayiso ukuthi sengiqala ukubuza ke manje ukuthi ihlobo sami usudele ini ngenxa kaKristu umbuzo omkhulu lo bazanekayo ngicela ukuthi ukhiphele nani ibuko ke bayifaka ngizothi nje bazalwane bami sesivala isifundo esivala nekota sifunde kahle kakhulu isifundo sonke sekota udele ini ngenxa kaKristu umbuzo ogcina lo ngicela ubhekisise ake sidele isikhathi se-TV uba ke siphume ngaso siyoshumayeza abantu ake sidele isikhathi sokudlala nokuncebeleka ke siyovangela ngaso ake sidele nezimali zokuba sispende enjabulweni yethu ke sispendele indaba zevangeli inkosi kubuseke hlobo sami uhambe njalo ugijime uthathe igxathu ekholweni njengoJesu athathe igxathu ekholweni wayidela nawe zidele azakuphakamise uThixo masivalele inkonzo ngomkhuleko babo sezulwini Nkosi yokuthiwa noxolo iba nathi njengebandla usilekelele sifunde kuwe sithathe lenkonzo yokushumayeza abanye njengenkonzo yethu sonke sicela lo mdlandla ongekho wenze inkosi ube khona kulako kwakho igama elihle siyakhuleka manje zibe phakade amen.